Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas je prazni Sveti Jovan Rilski i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Ovaj veliki podvižnik i svetilnik crkve pravoslavne rodio se blizu Sofije, u mjestu Skrinu, u vrijeme cara Borisa. Rodio se od pobožnih roditelja srednjeg imovnog stanja. Iz mladosti zavolivši Gospoda, Jovan po smrti roditelja razsadi siromasima i bolesnicima svoje imanje, naslijeđeno od roditelja, zamonaši se i samo sa jednom kožnom haljinom na sebi napusti svoj rodni kraj i udalji se u jednu divlju goru i tu se u jednoj pećini počne podvezivati. Pretrpio je tu mnoge napasti od demona i od ljudi, od razbojnika, od svojih srodnika. Potom se preseli u planinu Rilsku i nastani u jednom šupljem drvetu. Hranio se samo travom i bobom, koji je tu u blizini počne rasti po Božjem promislu. Mnoge godine on nije video lica čovječijeg, dok ga opet po Božjem promislu ne otkriju čobani koji su tragali za svojim izgubljenim ovcama. Tako se sveditelj pročuje među ljudima i ljudi mu počnu dolaziti, tražeći pomoći u bolestima i mukama. Mnogi su dolazili k njemu sa svojim bolesnicima i bolesnici su dobijali zdravlje svediteljevim molitvama. Glas o velikom pustinjaku dođe do bugarskog cara Petra. Blagočestivi car silno želješe da se vidi s njim, ali smireni pustinjak izbeže da se sastani s njim. Samo mu u pismu dade potreban savjet. A mnogi revnitelji duhovnog života, privučeni vrlinskim životom svetog podvižnika, nastaniše se u blizini prepodobnog pustinjaka. Tu se ubrzo postroji hram i manastir. Dostigavši duboku starost, Sveti Jovan se upokoji mirno u Gospodu 18. augusta 946. u 70. godini života svoga. Po smrti javio se učenicima svojim. Mošti njegove prenesene su najprije u Sofiju, pa su odatle prilikom najezde Ugara odnijete u Mađarsku, a otuda su ponovo vraćene u Trnovo u vrijeme cara Jovana Asena. Kada su kasnije Turci zauzeli Trnovo, posredovanjem sultanije Mare Branković, mošti svetog Jovana Rilskog prenijete su najzad u manastir Rilski, gdje i danas počivaju. Rilski manastir su obnovili i srpski vladari, kralj Milutin i car Dušan, i on je kroz vijekove bio kula svetilja i mjesto sile čudotvorne i utjehe duhovne za narod hrišćanski u Bugarskoj, naročito pak u teška vremena robovanja pod Turcima. S praznikom, amin.